Talamua se whakaponga nei o le Talamua Sports o se vaenga I tāna I Talamua. Ua mawhai o tui nātu le Talamua Sports o no lana leima lawa sua an tāna aluema le seifua maloloina o le Ministry of Health. E te tau ana mau e tamiti uma o Samoa le ola maloloina le lei bai nona whanau mai malona ona tuputupu wae. Ia mautino ai whai tui pui a lau pepe pe a whai eina loi fo le lua tausanga le mutua. Siaki le tusi o wha maunga le ola tuputupu wae ma tui pui o whanau. Sa tui na atu mo aso ma taimi e whaatino ina ai tui pui o lau pepe. Pe whaafsoa ta e se fō mai po o se tausi soifua mo nisi whaamitalanga. O le ola malolo ina o pepe o le mtafa yoi a au. Ma? 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 Ma po? Ma? Ma? O whanau, ola soifua maloloina, o le tātou ngā luenga e whai whaatasi. Whautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua maloloina. I le Talamua mua ua tau tino le whai aonga le Manu Samoa te to fitu I le whailo inga matusala. I le tūlanga whea mōmo wai o loi ai le au te to fitu Samoa. Pei ona mai ai nisi o bae wha o le taanusanga te to fitu o whaanga soro nei le lalani. Le lua afe sifumareiva le lua afe lua sifuru. O le tamu whai leo le sa ili o sona amanoa mole oli mbeka o le tausanga nei. O lo whaatulanga nei Samoa I le tūlanga sifurutolu I le taimi nei au sifurumaleono lalani I le lakapi te to fitu. Ua sa uli Samoa I tali malo I ta'alonga o le te to iwa lakapi liki le tausanga nei lua afe lua sifuru. I le masina o kitopa mai le aso lua sifuru I le aso lua sifuru me wha. O stai mo mua nei o la tali malo ai sa tinu re tito le Pasifika I peo Samoa nei. I ta'alonga whaava malo lalani. O le aso mafua na aso sifuru o le masino o Februari na te tala alo I ai le avea I o Samoa ma tinu utali malo I le nita o mesanga whaava malo lalani. E peo le samalanga mai ai le tai fono ia o le mani susui o lakapili ki te to iwa lalani. E salnone li pa mia le tala ina o le nei wha moe moe o se tu le lei tele le nei mo se atunu la tita le Pasifika. O le mawhai lea o le whai ei o ni wha moe tele wha pe nei lalani. Mana ia ta ua foi o se fisosoani lei foi le nei mo le atina ina o lea ta alonga mo ala mawhanau ai mai so tupulanga. E lua sifuru au o le a wha moe a wai mai le nei ta mo santeri ma le a wha tanu ina o malawa I malai ta alo wha vā maa lona atunu I le Apia pā. I le stofi la sifuru mo le tonu o Februari o tausanga nei lua afe lua sifuru na mali wai se tasi o ano tau ta ua le tātu mo tunu I ta alonga whai pelenga I tono New Zealand e sunga ia Jimmy Thunder Peau. O le sunga ia Jimmy Thunder Peau sa maliwa o whai ta atonga I lona whai ai. E pei ona whaamaunia mai le 5 sulfai o na tausanga I le mawea o la stofi I le whenmai au ki lani. O le sunga ia Jimmy sa ia umiaina ni so fusi. O ta alonga whai pelenga e pei ona I le fusi le WPA ma le IPO. A maise o ni so fusi e ta alonga le Oceania o le itu langi le nei. Maise o ni so fusi se tele mai nisi o husuanga wha profesa I tono New Zealand ai maise o Italia. E wha mamonga husuanga wha profesa le songi a Jimmy Peau whanga sifuruma le iwa husuanga e au fiai le tono sifuruma le lima husuanga na Manu malo ai ma le lua sifuru valu o ana tuioti sifuru wha husuanga na malolo ai. O la sa whaurere sifuruma le wha me la sifuruma le lima o le masino o Februari o te sanga nei dua afe lua sifuru. Na wha tautai ai le teito fitu wha ava malo ale kalapu o malisi tolu sifuru me lua aina nei le lua afe lua sifuru. Sa awai mai ni se au mai atinu I whafo pe o nei le au mai New Zealand, se au mai Fiti, matasei, ma le au o le Talamalu, mai tutuina mo manua. Sifuru ma le ono au le tupao li, ma le to'ovalu au le tupao tamatai. O le tausanga nei,
ua tu'itiitia mai ai le se fulu au mai le lua se fulu au sa iai nei tausaga o mavai le mafuanga i le mawhai o na mulimuli tai i whainga whaavae o le whona whaatono la kapite to fito la langi i se fulu lava au e tau na ta alo so sta musanga te to fito i le tupanga tamaitai e lua au mai motele sa la whai au fiai le au matanga le sa tuna lua le tausaga o mavai lua fulu leiva ma le au tasi mai la fioanga salonga le ua whaingoina le teini o le ava patese ma stasi au fou tu fatasi a kalapo malisi le Marist Angels i le tupawalii tasi le au fou mai i New Zealand tasi le au fou mai fiti pe ona iei le au leu ua situlanga mai nei le tapatamu li sampini o tausaga mavai lua fesifulumalaiva le au le nei le FYI Fiji o le au le nei le Fiji Par Parents ma o le whaiunga la nei sa iai i a le taamasanga te to fitu whaavā malo kalapo malisi lona tolu sifulumalelua o le tausaga nei lua afe lua sefulu i le tupawalii ko le whaino muamua o le Peau sa muamua i 5 sifulufitu HJ Kaiwaimuso ko le whaino lona lua United Brothers sa talo sifulumalaiva sifulumalefāvailele ko te whaino lona tolu le Peau AST Skopa sifulumalelua sifulufale Linwood Canterbury New Zealand ma le ko le whaino mulimuli tau Messina Island Resort mo taa sifulumalefa na malolo ai le Pentagon Talavalu me Amerika Samoa 5 i le tupau tamaitai o le semi-final muamua le tanoa tanga sifulumalaiva le Vailima Marist Angel o le semi-final lona lua a vele pua taunofo keo se 5 teni o le ava i le itau ai i tupau lii o le kota final le ipu au tu muamua o le ata mauri salelonga fitu lua sifutasi le PPE Vaiala ko te whaino lona lua SCP Apia Maroon te 5 lupe siliva i le itau ai ko te whaino lona tolu te patasa sifulumale fitu sifulumale lua le Vailima Marist St. Joseph ma le ko te whaino lona wha o le AYI Fiji e lua sifulumale tasi na manu malo na Manuel lau li Lions le itu pao tama itai i le semi whaino muamua le ipo utu a le pata tolu sutasi le aila ana plus semi-final lona lua SCP Apia Maroons e le ai sifulumale lua le Supercako Linwood Canterbury i le tupao lii semi-final muamua le sipuni sa muamua sifulufitu sifululua le Pentagon Talavalu semi-final lona lua vailele fitu le ai le AST Skopa semi-final muamua o le tanoa HJ Kaiwaimuso 5 sifulu le tau Mesila Island Resort mo taa semi-final lona lua United Brothers sa talo sifulumale fitu se fulu le Linwood Canterbury New Zealand o le plate semi-final muamua le tupali o tamauri salelonga fas fulu sifulumale 5 le Manuel lau li Lions o le semi-final lona lua lupe siliva sa papali e 5 tolu sifulumale ono le Vailima Marist St. Joseph i le semi-final o le ipu o tu mo le tupali PPE Vaiala sifulumale 5 sifulumale fale AYI Fiji o le semi-final lona lua Apia Maroon se lua sifulumale fa i le leai le te patasi o le sainga sampini o le sifuni sa muamua i le ai na manu maloi vailele sifulumalelima i le tupao tamaitai i le sainga sampini o le tanoa Vailima Marist Angels e le ai lua sifulu le au le avele pua taunofo keos i sainga sampini o le tanoa le tupao lii tau Messina Island Resort mo taa 5 sifulumalaiva le United Brothers sa talo sainga sampini o le ipu mafolafola o tamauli salelonga fitu sifulumalelua le Vailima Marist St. Joseph le sailingo le tūlanga tolu ma le tūlanga whā AYI Fiji is formula fitu na manu malo le tapatasi le itau ai sainga sampini le tūpao tamaitai le ipu au tū a le pata e le ai lua se fulu ma le lua le au le Supercako Linwood Canterbury ma le sainga sampini le tūpao li manu malo ai le PPE Vaiala i se fulu ma le lua i le au le SCP por Samoa Commercial Bank Apia Maroons e nao le 5 ia o le taualunga le nao le Talamua Sports vei vai aso tu tamai se isi lo whapoponga e vai aso sau e tele lama e whai no tuta mga wenga le tātu e tino le aso